Assalomu alaykum. Oli Imron surasida kelgan Qur'oniy duolarni birgalikda yod olamiz. Birinchi duo Oli Imron surasining 8-oyati. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikkinchi duo Oli Imron surasining 9-oyati. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Uchinchi duo Oli Imron surasining 16-oyati. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. To'rtinchi duo Oli Imron surasining 53-oyati. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 5. duo Oli Imron surasining 147-oyati. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 6. duo Oli Imron surasining 191-oyati. Robbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. 7. duo Oli Imron surasining 192-oyati. Robbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma liz-zalimin min ansar. 8. duo Oli Imron surasining 193-oyati. Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi robbikum fa amanna. 9. duo yana shu Oli Imron surasining 193-oyatining davomi. Robbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 10. duo Oli Imron surasining 194-oyati. Robbana va atina ma wa'adtana ala rusulika va la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.